Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu radi lerem rati zote. Chief Minister Pulal du Omatswani Min Khan Apisa Mizoram Apex Handloom and Handicraft Cooperative Society Limited Mako Board of Director te akom. Lok Sabha member Pusila Rausangan Airlines ten andu ang angat ho na tswan man antito wak chu khwalzin detan phurit na satak atling ani ati. Tribal Affairs Minister Arjun Munda chuan kumsangni somli pasari marama intodel theinan rammi puiten chanvo poimo tak annei ani ati. Chief Minister Pulal du Omatswani Min Khan Apisa a Mizoram Apex Handloom and Handicraft Cooperative Society Limited Mako Board of Director te akoma Mako malagdan tile matchop annei te asoipui. Chief Minister chuan abia chunga puanta Aizawl an tamawangin an harsa na te pothui tak asya thiampui veti shilin puanta tu te masona turin sarkar point malan na sadon ti ashila an harsa na le andin munte malagzel an tumdan te chuzia ka peturin ashil ani lotlin ngi tumarwa man an siam te chu athei ang anga bo zui saka inhuam thu ashil bok. He huna hian Mako Chairman Pularin ki Matswan andin muntang puile harsan na annei te asoifia a malatura project siam de central lama alu thak vezel theinan Mizoram sarkarin ma lo lak sak thin se du shin thu soya harsan na dangan nei te po athen bok. Rampum hua pachiar kobzir war tura inshi shiad nani National Mathematics Day chuni Min Khan Aizawl minikoa manani a Mizoram Science Technology Innovation Council Mystic le Mizoram Mathematics Society MMS te buat se he hun buat se hi Planning and Program Implementation Department Secretary Pulal Soma Patswaw chuan ahman pui ani. Pulal Soma Patswaw chuan zirlai kal khom de chu anle khazirna kunga zirlai omze tak shalawa zirna blind by heart system kalsana application base inzir an mamoto thu soin competitive exam le zirna sangzo ka po mathematics hi thilril zok ngai twa theina objective thinking le analytical skill petu ber ani thu ama ton shian achangin asoibok competitive exam mathematics poimo zia soin zirlai de chu Mizoram adu tok melo turle India rampum huap in elna ming cher tu ni thei turin afui bok ani. He huna hian mathematics sama mibik te choi moina hun manzui ni in Mizoram mathematics professor masaber Professor LP Lal du Omabaka mathematics a PhD muthar mi paruk te hnena choi moina hi hlan ani hemi huna hian Mizoram mathematics inti siang na lian ber 15 state level mathematics competitive level shang class 5 8 10 le 12 azir lai ti chazwan mi somli te hnena lo mansem ani bok ani. Deputy Government Chief Whip W1 Omatsu Khozol to in a Meka, Nimin Khan ZPM to its Nord Bial Bultumin MLA W1 Omathantlin Lomnan, Khozol Kopui Tunga ZPM Party meet and helipad at Sevel define Natlang and Nea, Heta Hian Miza Tumswang and Toxwaga, Natlang Chandona Hian W1 Omatsuan. Thu soyin MLA tlin lomna na fine na tlang pui hwai hodani chu angai lu thule thil thati chunga dang dai taka tlin an lom chu lom amati thu soya MLA tlin theina na party shrai tu te tai mak na le chanem ne na le khotlang mi pui te du sakna awanga ni ti soyin MLA than tlin ani lomna na fine na tlang pui nei ani chu lom amati thu asoibok he huna hian DC conference hall ko ta Khozol khopui chunga head of office le NGO shrai tu in Malaysia na anei pui boka he huna hian Pu W1 Omatsuan hun sep to takkara in mu khom na hunan mang thei chu lom omati thule tho ho na chatak anne chauzela be sei thu soya he huna hian head of office te chu an department phalak na thlang puite antar lang ani. Pu W1 Omahian Grace Camping Center Khozol chutlo in Chanpuina sum fai cheng sing khat hlana he ba ka hian chanchwana homzo chipa mi ko bokin Chanpuina sum fai cheng sing khat sang ni apeboka tukin hian Khozol damdoi in tole tura ruah man na siam ani. New Delhi Parliament House Annex Atholeni a Development of North Eastern Region Donor Ministry Consultative Committee chut khoma Lok Sabha member Pusila Rosang Chuan Mizoram le Marchak State Chen khata thona chuan man tolu tuk chungchang soin airlines ten andu ang anga thona chuan man anti towak waki khwalzin de tan phurit na satak atlingani ati. Pulai Rosang chuan Aizawl le Delhi in car thona chuan man phei chu asang to hle ni ti a airline chu omzania thona chuan man bituk tur le thunun turin Civil Aviation Ministry how tu te angena Donor Minister Puji Kishan Reddy chuan Mizoram MP thungai mo chu chom puhin marchak bial tan bi khona chuan man ti claim dan tur ngai twa turin meeting at Civil Aviation how tu te chu ashil ani MP hian lengpui airport runway siam chat chungchanga recarpeting phane tur sen so chul te tum turin Donor Ministry how tu te chu angen ngalbok ani. Mizoram Rail Kong Siam Bezel Chungchanga MP Lok Sabha chuan Sai Rang Achanga Longlai District a
mong buchwa thenga rel kong siam na tur final location survey lak ani don ta chulom omati thuwa soya bo zui chak turin railways thunei tu te angena barabi le sar rang in kar rel kong siam na po chak taka tho zela chul thuwa soya railways how tu de chu sar rang thleng tur rel kong hinakum october tha a zo manan tum thu donor chut khoma tel te chu an shil ani Mizoram kongpui National Highway siamek te chungchanga pusila ro sanga chuan kum khat chunga na tho thei hun chung shethiam le chhut chunga National Highways leilai le pe na te tho achul thu asoya furwa tuitla in kongpui siam na ti khai lak le ti chha chin dan te shechunga na thok thiam turin Ministry of Road Transport and Highways noi na thok company le contractor te shatir turin donor how tu te chu angen ani Niti ayok window 1 Nwaya Mamid Sile Mission Foundation Movement Changkopin JSS Mamida Skill Training a Kalpui Sunimin Khan Karin INPR Conference Hall Mamida Certificate Le Bungra Semna Hunman Ani Hewuni Deputy DPC Samagra Shiksha Board Member JSS Pu Darming Lian Tswana Kaishwaya MFM Director Pu Arvan Zawa Tswan Thu Soyin Ezona Tlak Thiam na Nenge Tule Taimatakat na kan tho Tswan Ingemukunga Lotlina Thu Soi He project noi training chwak beauty therapist zirlai som pangale carpentry zirlai som tenena certificate le basic equipment te hlan anni a beauty therapist ten bungwa cheng noi ni man hule carpentry zirlai ten bungwa cheng sing thum man hu na tho bulchan na tur andong ani he project enhancing employability by imparting skills among youth in Mamit district he Mamit district a chalai te ezona tlak kut thep thiam thil mai pia lama bulan chan thena atana basic equipment pe khi ani a he project noi a hian treat pani beauty therapist le carpenter and wooden furniture the training pek ni in trainee somni panga an ani Mission Foundation Movement hian project sang somni chwanga na thokin skill development lama na satakin man na meka JSS Mamida hian tuna treat som pathum kalpui mek ni in Mamit district chung mun sang center ni na satakin Mamit district chalai te masona atan ma an na mek bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani Manipur Buaina Awanga Nuna Chan Zo Na Thang Mi Somriat Pasari Ruang Chuni Nimin Tlai Khan Ku Ki Zo Martyr Park second Khwa A Arwala Phum Ani Voina in Khom Hi Tui Buang Peace Ground Na Nei Di In He Huna Hian Tribal Ho Tu Te Zirlai Shwai Tu Te MLA Le Pol Shang Ayo Ten Tuan Soya Central Waimea President Bulal Matswana Pu In Thu Soyin Volunteer Te Zana Tibei Bukin Martyr Chung Te Tor Puina Ahlana Central Waimea In Ramle Namtana Zo Fa Zong Zong Te Chang Rwala Mala Apen Turin Atsa Abok He Huna Phum tak martyr te me cha somni pali le mi pa somruk pathum man ni a anau pangber hi nau sen thakhat mi ni in au pamber hi kum somriat pasari mi ani Tribal Affairs Minister Arjun Munda chuan kumsang ni somli pasari ma a rama in todel theinan ram mi puiten chanvo poimo tak an nei ani ati Minister chuan Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana churam mi pui zong theng phak tura sarkar lai pui malak na pui mo tak ani thu soya Jan Arogya Yojana in ram mi pui te dam doilin en kol na sen sawa na sataka apui thu soyin ram chunga noi kha chuang Jan Arogya mandir so thling taka kalpui mek ani thu atar langbok Minister chuan kumko liam ta a health sector in ma asona sat thu soyin shisel na chu sarkar lai pui ngai pui mo masak ber te zinga mi ani ti a rama shisel the nan chalai ten chanvo pui mo tak an nei thu soyin Prime Minister Narendra Modi and Fit Indian Movement zom tura chalai te asom thu asoibok Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya chuan ramchunga COVID-19 shikai ampun thar le ta ka wangin UT le state of Impur cha in pui an ngeina sarkar lai pui in pe reng ani ati Dr. Mansukh Mandaviya chuan ramchunga COVID-19 shileng JN1 kai ampun le ta ka wangin New Delhi State le UT Health Minister som paserte nen an chut khom na a machondan tu sang te an soi hawa Health Minister shukom chuan shikai te en kol dan tur le andam doi ma mo tu sang te Union Health Minister hena hian thlenin shileng wanga ramchunga dam lo te en kol dan tur te chut khoma hian an soi ani Chanchinthar ti top mai na tlang pui Chief Minister Pulal Du Omatswan Nimin Khan Apisa Mizoram Apex Handloom and Handicraft Cooperative Society Limited Mako Board of Director te akom Lok Sabha member Pusila of Sangan Airlines ten andu ang angat ho na chuan man anti to vak chukwal zin te tan phurit na satak atlingani ati Tribal Affairs Minister Arjun Munda chuan kumsang ni somli pasari marama in tawdel theinan rammi puiten chanvo pui mo tak an nei ani ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani